MUP-a Srbije, skraćeno JSO. Za operativnog komandanta ove stare, nove formacije imenovan je Legija. On je kao Arkanov zamenik zapao Stanišiću i Zenkiju za oko još za vreme operacije Pauk. Pored toga, Legija je u istočnoj Slavoniji, još dok je rat trajao, uvežbavao supergrupu unutar jedinice kao superformacije. Zvali su se Super Tigrovi. Sve što je naučio u Legiji stranaca, Legija je primenio u Super Tigrovima. Bila je tu platforma za spuštanje konopcima, neizbežno učilo za svakog pravog komandosa, ali i drill i krajnje surova obuka. Legija je posebno pazio na scenske efekte. Pokazne vežbe Super Tigrova morale su na odabrane posmatrače ostaviti dubok utisak. Dvojica najvažnijih, Stanišić i Simatović, bili su impresionirani. U novoformirani JSO Kninski je deo jedinice uneo crvenu beretku, a Legija iz svojih Super Tigrova sve ostalo. Strojeve, radnje i rituali po uzoru na Legiju stranaca bili su potpuno isti u Super Tigrovima i u JSO-u. Počasni pozdrav! Tigrova reč! Jednoga dana kad budeš ranjen! Jednoga dana kad budeš ranjen! I ostavljeno svojih na bojnom polju! I ostavljeno svojih na bojnom polju! Tiga na dolju! Tiga na dolju! Neprijateljske zemlje, žesteni si! Neprijateljske zemlje, žesteni si! Da te rastegnu na komade! Da te rastegnu na komade! Slavi sebi metak u glavu! I slavi sebi metak u glavu! I umri kao heroj! I umri kao heroj! U JSO nisu ušli svi pripadnici crvenih beretki i Arkanove garde, samo probrani. Za sve njih Legija je imao status mitskog heroja, a posebno za jednog. Nisu dobile. Pod optužbom za čitav niz teških krivičnih dela, 22. marta 2002. uhapšen je veći deo